Shit, man. Kote gen moun sa sotil tombe la, men. Yo, gen moun. Gade gen moun nan mesye desoy pese. Komo gen moun sa entre nan biyo nan la. Nan travay mwen la gen moun. Bala vem non, komo entre la. Gade tete mesye. Pise ba wè kote mba se mantre. Gade kote sap kote mba se mantre la. E ba ti sekirito la so volel teye. So ti vakabo, ti visel teye. E ti god malik fel ki te mantre la, oui do. Ki so di la men? Yo gen moun, Paul Serop pale la do. Men, ki to atri, koman sa? Koman di goudou bay misye ki to atri ya? Yo, gen moun, dim ki servis ou bezo non do. Mab zero yi, business mwen pa servi kon sa non gen moun. Gayo vin da. Fwe pam. Ba beje okin servis la non do. Men ki jan de servis nou bay la men. Paske mbezo servis ki tre jan. Ok. Ye gen moun, isi a nou bay tout servis ou mwen do. Nou bay tout servis. Ki servis ou vle kon la, nou bay tout servis do. Wè samdou lan. Pagi farin mayi la. Nyoti farin mayi mwen te de zori do. Shit men, gen moun sa neve mwen papa. Gila pa yon koto entre men. Isak mwen de si pagi farin mayi. Yo, betizo vin betize avem la fwe. Ma foutou de yoy do. Ma kon nan res nan biznis mwen nou. Ok, si pagi farin mayi, pagi l'huil. Bezwe de gren lo, glos l'huil avec de gren magi. Pagi ye. Ton negre moun, sak nevem la oui. Si on montre nan bureau, map travay, mi sa vin mande. Mwen pa rentre nan boutik la, nou gen ordinateur, pa vin mande m bagay. Isa wap travay la, sou ordinateur. Se go sa yo, le bagay sa yo, ordinateur. Te kwa di isi a nou bay tout servis. Nou pa bay servis krey tout. Non gen moun, bagi servis krey isi ya gen moun. Gen moun, ton neboulim. Ou pa wè la se travay, nap travay gen moun. Gen moun flanke pi ou de yo. Ou ta remen choti de yo. Ni ou, ni sekirite ou la, nou devole. Pa wè sa ka fèm meti piem de yo la. Ban vakabo ma sisi sal.